ngo nta ntambara yatunanira dushyize hamwe n'ubushake bwacu igihugu cyose cya hano ku isi nta cyatunanira gishyira umutekano imbere, kikubaka igisirikare gikomeye kugira ngo nihashaka kugira umwanzi ushaka kugitera kizamwivugane, bigatuma kibasha gucura intwaro buri munsi amanywa n'ijoro, kigateza imbere igisirikare cyo ku butaka no mu kirere ndetse no mu mazi. Cyane cyane igisirikare cyo mu kirere kigakora indege nyinshi cyane zigezweho zifite ubushobozi burenze izari zihari. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kwinjira ku ndege ikomeye cyane y'igihugu cy'u Rwanda, indege y'akataraboneka, indege yirukanka umuvuduko nk'uw'ijwi. Iyi ndege imwe ya mbere hano mu Rwanda igisirikare cy'u Rwanda RDF gifite ikomeye cyane. Ni indege y'akataraboneka, ni indege ihenze cyane, ya ndege itwara za misile zikomeye cyane. Uyu munsi ngiye kugutembereza indege y'u Rwanda. Iyi ndege iriteguye mu gihe hagize igihugu cyose cyashaka gutera igihugu cy'u Rwanda, cyahura n'akaga gakomeye cyane, kuko iyi ndege ntabwo ari ibihugu byinshi cyane hano ku isi biyifite. Ni indege y'akataraboneka, indege yirukanka, ni indege yakorewe mu gihugu cy'Uburusiya. Iyi ndege niyo yonyine u Rwanda rufite ikomeye kurenza izindi zose. Ngiye kuyigutembereza maze turebe ubushobozi iyi ndege ifite, indege y'akataraboneka. Ariko mbere y'uko dutangira, nushimishwa n'iyi video uze kwibagirwa subscribe na like. Tugiye kwitangira kuri iyi ndege kwa Mimi 24 High. Iyi ndege mu bwoko bwa helikopteri, za helikopteri zirukanka cyane z'intambara zitwara n'abasirikare. Iyi ndege rero ikaba yarageze mu Rwanda. Iyi ndege Kagame Paul perezida wacu akaba yarayizanye, ikaba yiteguye guhangana n'uwo ari we wese wagerageza gutera igihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu ngiye kukwinjiza muri iyi ndege, ngiye kwinjira muri iyi sitoke y'aho u Rwanda rubika indege za gisirikare